Diuruti hahadoli na siapa tu nalupa mak. Dukabis diuruti hahadoli na siapa tu nalupa di papuhon amat raja manon. Dukabis di papuhon amat raja mangapu mahamusuh nami. Dukabis mangapu ba manotor mahita. Moro nama gido gordang. Sepopala dia puta guru tolong manon. Bila sah mau dua mata upur gado. Atas soni macarata diuruti mak. Bila sah mah tu bergamur. Personal manusia mah, tentu enak mudah-mudahan. Jadi alaon nata baru-baru kejadian jadi yang mau disol. Di waktu ala nunga ada tua-tua, nungaro tua ka, ada tua-tua ni baik di rabu jope, baik soin yang rotu tua lupa. Jadi mari kita pelang dengan apa ini mon. Lagi suka bisa non sudena, merok taro torta, tehalian yang non. Ayat ni dua-dua on soal penghormatan terakhir di mana? Jadi mau lihat yang bagi kamu hahaduli nami nasib batu narupa. Jadi kalau kami na dua-dua dari oposisi, kalau memang do ulau ni di batu narupa, acara di batu narupa mata lain nama. Kalau memang ulau ni di oposisi, acara di oposisi mah. Atas soal ini memang mau lihat yang kau di mulut tapi nasa amat bergabung. Jadi mau lihat yang di cuaca. Kalau mereka kita di cuaca nasa mingguan, bah, di busur ada. Kalau makin juga dia tu bisa. Minggu dua Senin, Februarion, pesta alas biru hari tomat-tomat di alat kita. Kalau nanti sesuatu madai. Sampai tahun 2020 nunggu behe bana teman mama mau dulu sih di leon berutu tidak satu bulan di lugomi mana di leon makalio tidak sorong lo be yang kau bertusuk kami be masih ketemu lupa di sini lah murah. Di sini datang di murah. Menghabis saudara Don Agidoli, natu berduka di peninggal ni abata opudaro. Nakolak kamu nak kehilangan do hari hamu angkimuna na ditang betul. Obat tu sima di dalam ditang yang nami. Sian hami hahamuna do angkimuna na dibatu na narong ditaruh bayi malupa. Batu duon turu berduka cita. Semoga cekar semua. Kati iduna memang ada. Posor rahamuna mobil di inang sol. Koi dorong ke paribatu. Kalau kursi naga. Jolo macam pasal tani. Selamat pasca mari kita sahurna. Selamat pasca. Tersonggok dosi Maria ina di Yesus marnida anak nai nasodi hidup rohana. Ikut tauron anak nai Yesus masih paljalah sahat mati. Kalau dibaliat di hutan mabar dari kata pasuk, kata gabe, kata taniak pinang napi nasah ne, marga baru bius dalam di rakusion, manut pakma amat tamat boleh basah, asa mengapu hamuna sahat marut teman jauh. Sudah kuat dimahami terima. Kami kahanggi. Na dua-dua nang harajau na dong di luar tarak bosi na uliong maulate maaf kamang raja maulate makai nang sorry pada di selahuna kata pangido munai sana mata maktua di batak anggit matutu matinangi marbidegi mana di pasah hati tu kami terlemubi ma upunya zuhul petisom asa soni ni na dua-dua ma amang orang nabi tu amuna nang 10 pitu manita cuma dia 10 lalu diseruna kata pangiduan hata udah tanah denggan nah di itu kamu sana mata mertua di bata sampai tu kami wapu kami marto ngadi jauh oras mahamuna saruna ulah nami kahanggi nang harajau oras mahami nang opunya sulutut bukima tafsoni ma pangaposat kami raja nami pul iba doktoron segian mato anon di ulah tak rurut totong di dongani Tuhan marujung di pesawat dari anak pada Nabi
Manotong mahami, sungut tali sinami, turun na dua-dua, jok na dua-dua, siya jurung mula-mula na, siya jurung na topa. Bedama masoro ko tong mula-mula, like payu matuhog na soba-soba. Dama ma. Mulai tema dia mula pada nami, bunga jodoh kami, kamu kami, kodang mula-mula do kodang sebab-sebab. Senari, udah perung nami mak kodang mengaliat. Asa masih pas-pasuak kami, do masih suhan, do suh nami. Asang giat, diudah debata, ima di pangiduan di suhu nami son, di pasu-pasu nasihat ibanai. Jadi asal song di rotnya dua rumah main nasi dijuang, rumah sotin na pertempuran. Asal horas nasi na di huta, song di nang di tano pangratuan. Jadi amak parmusin nabi, waktu padang maturo na hopat sih. Kamu marok ni.
ada orang so di piro hanggulin non korda situ kasatani perjulu ma mamalat kami dia muna suhu nami buru nami do bere nami matala seruan nami apalagi dia bason di nadi pasar tamuna pasti gua natong di kami siang dia matong marbasa tuhani so ni pama itu buri bakal nanti berjotang itu si aku malaka aka pacamutan macam tu di dalam mula payah untuk so tak apa nak tu saya di rumah di kata tamu satu bagi sunawi sunari kuasa kami mah tua hanggul ini nasi berdua sekali itu sudah raja merasakan memang jauh partisi mak perusim nami kalau nama pergi pulih itu kau raja macam penon nami mah ima kodak nami kodak review atau kodak kasahabat dia pilih dari tahun sahab mamakan nauli sahab makasar seroha si jaloni amas utol kalau mobil mah di paparan nah tujuan ada hal apa? Atau kalau perusim nama? Macam video, macamnya mul, macam hatan. Ada mama lihat di kota video. Dalam baku pembantu kota khas hatan. Lalang nauli dari kan. Mas ibu kena. Akan tali do. Kopi ini. Tang sop yang kau dihamil tali do, kosor tali. Tali. Hohoma. Amin mari kita. Ardita anak permusik nari Yesus ngolo dito diku horoha porosake Godiho nama diriku rodina sana kaki Mapaduruhon tuawon kapokopi Asai huhalunguton ho manila bumi Yesus au dadalani dohot hasitongan dohot hangaduan dangadong nasahat ko amin ya somar higin siya nao magtangang magta alito hadibata amanami na di banwa dijang na somar mugang na somaruding doho na solo sudah doa katong alay lamoro dotong nang jalalang sudah ari-ari namin isot satok dito kami mangulo di tanong songodongan namin nang marudungoy di bata namin asaw nang tarsonggot kami yarong jipang agal namin ay nang kami kay ipang salpuhonan namin ako li jala pabengat marokan idongan namin na marsitaw nanon Rodi sude na magkahulong na sida asaw nang magdili na sida tinorhon yung sitaw naman sa itaiti jala pato gumarohan namin ito ko asalam malungon roka namin ito imanan
kinahanglan na hirap siyang rohot pagkagunan. Manat kami do siyang bukunin si Johannes dito sa Pilusada ayat 25-26 songang madidok isi duminin na Jesus mamadok ibana au do hahihil dohot hangaluan na mangulo do ganuk na korsiya diyaw ngang tigan mati ibana jala ganuk na mangulo jala na korsiya diyaw na sotupa mati ibana sa liling-liling idaw sa ihamudongan sa hapotyaw di bagasan ni Jesus Kristus pagdohan auto hahihiw dohot hangulan pagtu nung najujur tabi jaladak kulat tabi juk kaiba mungima di afka terdaksi ala nino juk jolma mato berbuah sona di masani orang Jesus takas do di iyo si Marta ng harapan inyong ibig lahon majaro hatani si Marta nasa itilom pasahapok na di bagasan kapanay Dok tua tubuh pe hotu surgoi muse. Iringuluna radino kami membayar selama waktu simirna radino kami kejalu sakama jadi tidak mulai kita non siang cium kita menaruh dangangon ulung mai datuk kongandela menangiona mang asa di rak di sokina minum air sikitio do mangan dan nalas terus pakai nomba Mari kita mak promosi nami. Magdalena sonari tuha sonangani.
Beri dong, turun dong. Wah, tahu nah.